Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit kari Bhoi district hapo kajingalam u senior superintendent of police u Vivekanand Singh Rathore baru additional superintendent of police u ba Orville Isak Masar hakajing talasi kali kebala penong handian kejanmiat ha surok ba National Highway 6 ha umling kila Daiñ Kuna ya kali jong u Khun u MP ke Sing Congress na Dhubri Assam u Rakibul Hussein halor kajing Pyndonkam Bakla yaki light rong blue bat rong saw ki baju Pyndonkam daki VIP. Ketiga kali tata safari ke badan registration number AS not R AM Hendriu Henyo Prahendriu bat habala kmi banyak kedai ke bala register hak kerteng jung Tanzil Hussein ubade Khun jung MP ke Sing Congress na kejela Assam bala yok ban bat Ïaka kat ba kadang penme ekitiki light rong saw bat rong blue ban peni kumbadan u VIP habu ke kali habu SSP kari Bhoi ula persyang ban wat banyak undongnya ketiga kali ula jubab ba ketiga kali kedai jung Rakibul Hussein Barlasyong da saungut kibriu kentup uwe unongnya kat ba utei Rakibul Hussein pat dan satya hapu kekali. Kumta nak liang SSP kari Bhoi ula betha mardor ban Daiñ Kuna bat weng mardor ikidiki light rong blue bat rong saw kibal Pyndonkam be an ikidiki bahayiang dak bashim kabu hak kerteng jung utei MP. Belum no Pak? Don't let him throw anything. बाहर आ जाओ ड्राइवर बाहर आ जाओ लाइट ऑन करो जरा उधर से गाड़ी करो मैं दिखला जिधर मैं बोलो अभी वो एमपी सर बोलो वो लाइट ऑन करो जरा लाइट ऑन करो ये क्या अभी दिखा वो लाइट ऑन करो भाई ऑन करो लाइट हाँ क्या गाड़ी में एमपी बैठे हैं एमपी बैठे हैं कि नहीं ये बता एमपी का नाम क्या है रकीबुल हुसैन उनकी गाड़ी है रकीबुल हुसैन साहब बैठे हैं अंदर हाँ लड़का नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या गाड़ी में नहीं है ना तो क्यों लाइट जलाया तुमने क्या ये ऑफिशियल गाड़ी है किसी समझ ही नहीं आया था अभी तो जला हुआ देखा हमने भाई इसलिए तो रोका है गलती से लगा गलती से नहीं लग गया आप लोग रोड पे अपने आप को बहुत बड़ा शौक समझते हैं एमपी का पूरा खानदान एमपी हो गया क्या है अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाड़ी में होते तो अलग बात वो तो नहीं है गाड़ी में फिर तो आप मिसयूज़ कर रहे हैं तो हम आप पे चलान काटेंगे आप पहले इसको निकालिए लाइट को रिमूव कीजिए इमीडिएटली चलान मशीन लेके आओ तो मशीन लाइसेंस लेके आओ लाइसेंस है तुम्हारा दिखाओ लाइसेंस लाइट लेके आओ भाई सीज होगा आपका लाइट
क्या नाम है तुम्हारा? ओरिजिनल लाइसेंस कहाँ है? ये ओरिजिनल तो नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये कार्ड तुमको ओरिजिनल लग रहा है? ये आपको ओरिजिनल लग रहा है? हैं? ये कलर जेरॉक्स है। डिजी लॉकर में है तो दिखा दो। किनकी गाड़ी है ये? मालिक कौन है? मालिक रकीबुल हुसैन सर एमपी। क्या नाम है? रकीबुल हुसैन। रकीबुल हुसैन एमपी। कहाँ के एमपी हैं? धुबरी आसाम। धुबरी असम के एमपी हैं। गाड़ी में कौन कौन बैठे हैं? उनका लड़का है और उनका लड़के का। कहाँ से आ रहे हो? खिलों से। तो क्यों ये फ्लैशर क्यों चला के चल रहे थे? क्यों? गलती से लग गया हाथ। गलती से हाथ नहीं लगता है यार। गलती से कहाँ हाथ लगता है? गलती से नहीं हुआ। हम लोग आपकी वजह से एमपी साहब की बेइज्जती हो, हम आपको बता रहे हैं। जब तक वो गाड़ी में बैठे हैं वो ऑथोराइज हैं, क्योंकि वो वीआईपी प्रोटेक्टिंग है, लेकिन उनका परिवार ऑथोराइज नहीं है। चालान मशीन लेके आओ, इनका चालान काटो। चालान तो कटेगा ना भाई, तो पकड़ लिया तो चालान तो कटेगा ना। कहाँ जाएगा? ये चालान लेके आना, किसी ऑफिसर को बोलो लेके आए। तो हो गई, वो तो सही है। चालान दीजिए और लिख लीजिए। ज़्यादा नहीं, जो लॉ के हिसाब से होगा वही काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे। देखो तो सारा पेपर वैलिड है कि नहीं। ये उसको सीज करो, ये फ्लैशर को सीज करो। लेके आया सीज करो, कल थाना में आके सीजन लिस्ट लेके जाना है। ज़्यादा पेपर वैलिड है, चेक करो। चलान डाल ताकि अपना सर का चलान काटे। लाइसेंस है इधर है, चलान काटो और भेजो, पेमेंट करो, पेंडिंग मत रखना। Hakani ki jinta lasi kali ke bela penlong ringkat bat ke seng samla shnong umling ki bedeiru hak jokapor kum ki village defense party la sakhi bagi pulit lambat ki samla shnong ki layo ban bat ya bon ngot ki nong nya kali ki bela shok khawyang nalor ki we de ki jingpen khen ki kendon a nya kali we ubala kham buat na ki nong nya kali ubadang thmu ban le chasil char ban ket ya bon ngot ki brio kin thopru ki khlom khna bat long kumi hadien bli I bawat ban yeng bharu umla shu USSP wala penpauru ek jimbom la nget bagi te ki bedan lang ki bakam nya la deru kum ki nong hikai kumno ki nuot ban pha palat ya kali ba ki lui ishai bo nong nya u bo a jaw she ko bo jingma shikat de ki te ki wepat ki nong le nong wan ki badan lang hapo te kali dak ba tharu ki officer pulit bakin dan kuna mardor bat banum sha yu te nong nya bo un le tan hadu ba un ja ashwa ka jingbuan ड्राइवर दारू पी के धोता है। Are you government teacher or private teacher? Which school? Are you fit to be a teacher? Are you fit to be a teacher? You are putting all their lives in danger by your sheer ignorance, nothing else. We can sense the smell of alcohol from you. You are check. Be responsible. When you are taking children, be extremely cautious and some driver आपको डिटेलिंग दो हाँ vehicle will not move till his reading comes below 30. साइड में बिठाओ तमीज आदमी लोग ki longkmi bat khna kashnong umling ki bela muja bonwan pet yakani ka cinta lasi kali ki pulit kari Bhoi haringkat ka seng sama shnong umling
Kila pen pau ke jing kemen bani I ke jing penjor ki pulit ke jing talasi kali ke balong ke jing shngai nak benda ki pat ba kham tam kum ba ke surok ba ke dei ke bagi kali ki pen hairstyle ba bat ki jumi ru bon sien ki jing ja ba sosi kham tam na ke jing ya bu at ke jing pen hairstyle palat pot nak liang ki he pulit ki shimru ya ke ni ke kabu ban ekran ban pen sngo thu ki de ki long mi bat ki hep ki beret halor ke jing kong san ke ba buat renti yiki kendon anya kali Dah kasi apa piang kumne ke ibu pilai. Ke ibu pi im dah pi. Okay. Checking seat belt. Kilai iu bengi pensangai ni. Bakla. Ya. Ke ida ibu pilai. Im dah pi bengi ni ni. Benar? Mendikiat. Abang iya yang suruh itu kami kita hi nama. Masa ini lada ke pianya kami lada pia. Berbuat pisang apa baiknya pisang askupi kita ada pisang nak mat ni pisang nadien tu kita benfang helmet. Hindi tang tu nak mat benfang helmet. Di bandikan itu dengan kami banbatay ngatai pi di ini babaan ni kalus nama pi. Keras nam latih. Di keras nam latih kalus nam. Ciru kannya baik no, kuat baik no. Kannya set dia baik no, niat spin no. Ya, baru gini giseng samla jo kari Bhoi. Giseng samla ne seng long kumil ada pikwa yang ini bengin wan check lang haka dong gasnong jong pi. Kanu no hapo highway ru. Dong ban kumtet yang ini haka no por ngin ya penbet, ngin ya check lang bagi long kumil. Ne bagi giseng samla, bagi rangba, VDP, ni kloy ban wan ban check, ngin wan bet. Kat bandang dan mangi hendak pori Bhoi ni ya lelang bet. Mo hindi ta mangi. Temen palak Ni khat khnang das ni bagi samla bagi ni ki samla jong pi hendak baro gidan ne bagi. Bagi ni pi. Kani ha bagi chat lang bagi ru kapamlang bayakiru bagi lang bahusia. Kir kin sungsu kenya ke bagi. Dadan di Bakla lesi kilap lang palok jong kiru. Bet kalau ni wan le. Kalau hapor bakras ke surak ru, ngap pet bahasa kaman cakadiang. Teng. Nah, kan nomor hali kita dia hai kali gibun ke accident besar berada yang tena. Alat bakani kalau ke kita dia kasnong rakhau pas dia koi dari Bhoi ru. Dia tersak ingin lain kan ke support di bawah. So kami ke support di sini. Kami ingin lihat apa yang mulai sambut kulit. Oh, ini kesempatan. Pulit. Dial 112 pin yo. Kau mah pareng si dia plan kisah call 911 gimana dah? Ini hendak yang ini apa jelok yang call 112. Stop. The sir has promised them coffee. Nakaliang kinong yalam ke seng samla shnong umling bergentup ya usamla Reminol Mauri President ber usamla Bante Borlang Kshar Vice President kilapan pau ke jing snokman bandan ke jing trilang ringkat ber keyboard pulit ban penong ya ke jing talasi kali nak benta banwan ra ke jing shangan ya ki pat ba nong let nong wan kita kinong yalam kilapan pau ru ke jing snotanat ba ki i ba keyboard pulit kim shimla le shiliang ke jing talasi kali lagi dei ki baret barya ni ki he ki han ru kumju Handai ka an keterikam hi kumju, bat pen pau ru bakum kini kejinya trelang ki wan ra ru kejinya jan bat pen suk ru yaki kum ki repat ba, bandan ni kejinya jan bat kejinya trelang ringkat, ban wan ra ke let ke wan bat ka imlang ke salang ke besuk ke besyan. Shu na kita kinong yalam, kilo kenturu, kinong nyak kali, bagi day ban kia na kanyak kali buat, namar kini kejing le jongki ke bu jing ma omtang yaki shimet, handai yaki babuan ki baipat kinong let nang wan ha surok ba. Lingba kani jing talasi ki pulit kari Bhoi ki layo bandan kuna palat ya ka handru lak tingka
na kinongnya kali ki bapin khen an kata tang haki kenta na do ka de beje jan miet tar hadu khatwei beje min miet bat kumbala yi ki jingja tingkhu kali bat ki wei de ki jingja basngosi na do balas tang pendong yi ki bakum kini ki jingtala si kali na ka por sha ka por haki khandiap nai kilas dang ban hiar arsut lait no tang ki ba malumala hangli hangtai Hey, 97. I send that. Nak betul kami USB. अभी दूसरा आदमी बोलो आने के लिए आप लोग आपको नहीं चलाने देगा अभी इतना पिया है का ऑटो चला गया कैसे दिया ना दिया साइलेंसर नोटिफिकेशन में चालान काटो साइलेंसर यही आता कंपनी में अभी चेक फट गया है अभी नॉइज मीटर लाए पता चल जाएगा कितना नॉइज है साइलेंसर अलग से लगवाने से ऐसा आता है भाई हो गया ना लगवा लो बिना साइलेंसर के बाइक चला रहे हो बिना साइलेंसर कंपनी में फोटो दिखाते हैं फट गया साउंड आवाज नहीं निकलेगा डिप बॉडी सर्च करो सबका गाड़ी का मालिक कौन है Samla snong di snong ling dap daga jing song komen ke bakrau ba ngilala ban ya snok tilang bat ka Bhoi polis ban ni edon bentalang kan ka checking kan ka mit ba mentah ke ngai kubleru ka polis department bagi lala ban simkhia kan ka kam ba kini kisi ba mentang ila bun ki banyak kali haga jing ya buai teng kena red kena benang samla sedang ban bat string la nya la sedang ban di ban bam dan lu driver ke banyak klemakor ke bampecu ya ka lenti sengkin ini ke bun bami kini ke jing accident lu deleng ba kini ki driver ke baya nya aga jing buai ke nga konturu na kaliang dunga kumbuin stamla na kanne ka snong kumjuru kunyejan makane ka office jo ka enhai nga don ka jing ketui kan enhai du baka singba ban sim khialam ya kanne ka jing repair ka surok national highway jungi namar bangi menta ngile showroom seneng hajan ne hajngai ru kasurok ni gelakan kamsniu mat ka penlong permit ko jingjar ni driver ki ba pangat ru bat kumju ikne ki ba buai li kamtam bakin mala su kontrol ka komnya ki kali ki singkin kamtam kini ki arsaka teng tang den ba ka jingsniu kasurok ru ba kini ki arsaka ki ngat ka jing ja accident ka ba malu mala teng ki ngat ka ba jor ru mat kini ba kerpat ru kini ki polis bakin ya simkhialam kini ki truk ki ba yang hai ru surok ai
ba kin check bai kini ki indicator light kini signal light haba ki du ne ki yeng ne ba kenang ba ki we ki ba wan na dien ne ki ba ya min nyaw ru ki yo ilam ya ka signal ko ki don ba kin la ru ban kiar ya lade na ka jimun saw Presiden jong ka seng samla shnong kini ki member nang taru komi dei ru hi ki VDP te ngilai snok tilang manta ski hane ba ki pulit am ta ban le checking kham tam e ki badi babam kenang ba kane ka surok kalenti ka singkin jongi kanlong ka ba safe kin duna ki ba buaj ki ba le kumar ka ba sutenat kawai kalong ba kine ki pulit kim shem le silang khmat ino ka bor ka an kayat kumju ibaro i jadi ki kalirit ne ki kalihe ne ki VIP ne ka long trikam ikaju ibaro bat kane ka jing cooperate jong ki pulit bat ngi ki kumangi tengi la no common man kalong jing mentoi sibun nama bang habang ibat ikakam senong kam thau kan sukru yangi la shala hisngi ban ya contact ban yaki na marngi ladon ya kane ka jing cooperation ka relationship happening jongi tela ladon kano kan jingmi ka jing kumar hasnong hathau lane kano ru in kamsuk pangata publishibun kwa ban kentu yaki driver kalong ba kin penduna kadi kabam hoj mla ban sange snon tambah yale ban di haing Assam hanrei om ban findi banyak kumar ramar om di tang ba pi risk tang ka jing lade haba fidi fi bam ka jingim jong ki weru ka shong akti jong pi ki passenger jong pi ki bru baya lenti sengking kam tam e ki glong kemi ki khna rit wat ki marat ru hingi so snei teng la da i ba ki so ki miao ki yap apwa surok tangata